Pemirsa Pemkab Jembrana pacang laksanayang lomba ogo-ogo sejroning nyangre rahinan nyepi warsani mangkin. Putusan inucap anu tring SE surat edaran Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali tentang pembuatan dan pawai ogo-ogo dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi. Bupati Jembrana Inengah Tambe Mausang indik pemargin pawai ogo-ogo durung sida kejantenang mawinan kantun anutin panglimbakan COVID-19 Dani Mausang nenten nguatasin kreativitas keteruna ring suang-suang desa adat ya diastun asapunike pemargin inucap mangdane nenten kedadosang pidabdab saningawinang panincapan COVID-19 anut hasil rakor sane kesarengin oleh Kapolres Jembrana AKBP Idewa Gede Juliana Miwah Dandim 1617 Jembrana Letkol Infantri Hasrifuddin Haruna Bupati Mastikayang lomba ogo-ogo pacang kemargiang sakewanten patut negepin prasarat sanes sampun memargi minekadi selami ngarianin ogo-ogo patut anutin prokes panureksan taler kelaksanayang ring suang-suang kecamatan tur kaputusang 5 perwakilan kabupaten lianan punika Kapolres Jembrana AKBP Idewa Gede Juliana Mausang sampun meperkanti sareng Dinas Pariwisata saha Majelis Desa Adat Jembrana dani mepengabti samian putusan indik pemargin ogo-ogo mangde ketelabang becik utamanya nih ngenenin protokol kesehatan napi malih Bali kantun kauratiang parindikan inucap taler kebausang oleh Dandim 1617 Jembrana Letkol Infantri Hasrifuddin Haruna Letkol Haruna nugesang sajroning pemargin inucap patut katureksain pini becik saha kasobiahang Majangkrama Kabupaten Jembrana napi je parikrama sane kemargiang Dandim mepengabti mangde samian anutin prokes asapunika taler Ketua Majelis Desa Adat Jembrana Inengah Subagio Mausang melarapan kemedalang nyani SEMDA Provinsi Bali punika nenten wenten sanksi skala niskala tios prokes taler kaulengang mangde krama mesikian ngerakse katereptian Surya Dharma Bali Pos Muningayang.